Uma ngabe ubaba wakho angayidla imbuzi bese wena uyaphahla umphahlela ngayo imbuzi wenza umsebenzi ohlabelwe leyo mbuzi leyo. Ucabanga ukuthi lezo inhlanhla lezo sokuyicela kubaba wakho uzokunikeza yini na? Bantu bakithi kubalekile ukuthi umuntu azi imvelaphi yakhe, uwazi amasiko omgomo namafofathers wakho. Ngoba uma ngabe kini imvu bengasebenziswa yona bese uyaphahla usebenzise imvu, angeke bakunikeze lokho nabo udinga. Ngakho ngibuza ngithi uma ngabe ubaba wakho beyangayidla imbuzi, ngoba kunabantu abangayidla imbuzi, angayidla imbuzi, wena uthi uphahlela yena uyenze ubaba wakho umsebenzi uhlabe leyo mbuzi leyo. Ucabanga ukuthi uzokunika le inhlanhla uzidinga yona? Ngeke akunikeze ngoba uzovela ukuthi hayi lo uyangichwenza uyangidelela, uzoyenza mina umsebenzi angihlabela isilwane bengasidli akukhabe ngaso bese ubona into sokwenza ibheda kakhulu kunaqala. Ngakho namhlanje sinabantu abathi ngayenza umsebenzi othile into sami zaba mnyama, kunabantu abathi ngayenza umphahlo othile into sami zavela kakhulu. Is because wenze ngendlela e-wrong, hayi ukuthi wenza into e-wrong. Uyakwazi wenza into e-right but ngendlela e-wrong bese everything ibe wrong. Ngakho ke kubalekile ukwazi imvelaphi yakho. Imvelaphi goes a long way. Ukuphahla kubalekile, wena nje thola ukuthi uphahla kanjani nokuthi iliphi idlozi kumele ukuthi ulivuse elokwembethe elavuka ngawe kuzokuze ukwazi ukulunga ziqonde ziye phambili. Yamacala sedile ukuthi ukhumbule ayikho inkinga nasixazululo. Ngoba into benkinga kusho khona isixazululo. Baphuma abantu bephila kubo, baphise baphuma abantu